amasan kanami pite hozo se avelin kangai du now na bon chawin salam ka hin bol na him tuni ni khwa hi thupai mo ta khat sei do lo the kani a hi ji en nam pite ko ma her sa ding chu deep questions ale moral and political question ti dam ji can we call war end simply because leaders shake hand, sign agreement, exchange flower, and declare peace when hundreds and thousands of families has been permanently lost their loved ones. Tuni in nampite ho, lamkai pipu ho, chibai akibol ho mova, akikoi tova, agreement signable jiwa chu chamna hitam, nampi a hi chamna hitam, ami aza asangin ithiwa in le lo tamta ichanuwa hitabang tonsot a puldou dinga omna chunga tuni hi chamna hitam. The question to the moral and political question to a hin hilchit na kanai nom na hin. The answer requires critical thinking beyond ceremony of peace kati na hin. Hilachun tu na igyal dewa kadai sa chu khatna a chu biham dele kanam miteho tu lain inamu gante hasanatam ta hin thovin hitam hungchi tawin ahile akipatna akichaina theilovin nam hi tu hin alu ki hondung tabangwin min talo ne the hilo pai the lovin tawen ahem hi chun khatna ka sei do nom chum peace is more than the absence of shooting na chamna kiti hi mei thalagin ta lo ji a ki tha ke man am ta lo ji a chamna akiti thei po na hi ti hi ka ga sei do nom na him I cha chun mei thal pum mei agin lo teng la chun sap ten ceasefire I'll stop bullet at you him. Ain la hichichun is society ule inam sungu adam sa chamna pi hipo na him. Hilai chun kaga say do nom chum there are at least 3 level till tumin kavat sa nom na him. Cease of violence. I'll ichi kitha ki mat tu ti chu mei thal pum mei agin ta lo ti na hin khatna. Political settlement ai lo le. Politics a chu ki cham that na dinga ki agreement hitam lawa hi just and lasting peace ai lo le tun sona cham na di ta chui ham victims are acknowledged athithi amang te ho itabang ji athi ham am ho dinga chu justice in hinam ti ho chu hi bat du ngai na hi ti ka sei do nom na hi khatna chun the war has end peace has been achieved ti a til tam ta se amovin tu ni in government central government in manipula chamnam tan kugite ke ka chamnam tai atiban hai ai le chamna chun auma hi ta le ipiti le tu ne chen ya chu phai sunga ki chi theilo ne le cha ding helawa ai lo la lang khat langa e mel mateu e nagate ho in ne wa alang khat langa me thon ne wa ai wa nga chamna me ti te te ho chu ke kalung dong he ti chu khat na se do no me Nina Anson, leader can shake hand, family cannot shake hand with the dead one. Lamkai hon chibai ke bol to vinte, ba vui ke opi to vinte, pon ke silpi to vinte hizong le. Ven inam sung ma athite ho. Tuni in anu apathi, achanu achapathi, ahile insu mithi ho chun, athi ho chun tuni in ake khut san the di bam ti hi ka do nom ne. Tuni in wall of remembrance itio hitobang galai thi hodim kita namun ahun gatsi binlang ga vevin iso pi haw hun e don but thei tapo ne he so pe te ho tuni in newspaper I movin lamkai ho pa vui ki of pi to vin chibai ki bolovin ahlu le kha ki pi to vin ai tuni in ka sei do nom chum a child who will grow up without a father. Chapang tam ta panay lo wa khang len de hitai apathi ho hi. A mother who never sees her son again. Minu tam ta in
achapa achanu mu talo ding tam ta emo ne. A wife who never heard her husband's voice again na. Minu tam ta na nei pu in o lung sit ta ta ko na o thai talo ding tam ta ne. Parents who buried their children. Minu mi patam ta in achate than mola buya. Tu ni a ai I community you inam sungu ba lung kitsa na tiza na umhin akang hichin tu an sejing de heti igial do ngai de hi lamkai ho chibai ki bol ba pa vui ki opito ba cha don khomu ba amma ho anui khom je chen chamna hi poi. The handshakes represent political reconciliation. It does erase human loss. Lamkai ho chibai ki bol to ba soy kai khom ji ba chu athi ho mang ho hong ki le ding hita poi hi chun tun in kanami te ho koma ka sei do nom pin ta chum ai le what does mean peace to a person who lost everything in the war. Galaya nei go zo se kho manga an sunga ki that ke man hong ding a chu chamna chu ipi hita dam tun in ega ito do kanom hi chun tun in o minu mit pa tam ta ingai changu hung kinung le ta lo de ho hi ingai to ten le chamna chu di ta chu hina thumna ka sei do nom chu I het de wa ka sei do nom chu ngai dam na ki ti le pha chi sa hai mil ding ki ti hi akibang pu ne something. Do not confuse forgiveness with forgetting. Ngai dam na le pha chi sa in kho vai to ho hi ingai nam na nei ji a chu pha chi sa thil ho hi kisumil thei lo de hi ti ka sei do no me hila chun in nam sungu ai lo le ngai dam na cham na e dei chaw na he a hin la ngai dam na ki ti teng le mi thi ho chu I ma cha hi ta poi I ti deu ham hila wa hi ai lo le men se ta a inume ho sagu ke wa ke lhei sa a ang ke tham pi a hin na ke tham pi a ai lo le ikisat tal tala peng chu ake ba he no ti akap ma heo he pa nei pan pi o ti akap ho chu tu ni in ilai o na lo ham ka so pi te ho igel de kanon tu ni in Bible dan dong zu in sailang pathin thua I batin la Zachariah bungit na chang som lagup na chun speak the truth to one another render your gets to judgment na make peace mi ho to ki cham mo ben atin hem cham na ki ti hi thudi thutta ake sei do lo hale cham na chu thei lo he peace without truth can become temporary silent rather than genuine reconciliation. Chamna kiti chu ai lo le nammo na veise na kiti chu cancel na yong chu akya do lo ha le achunga ke thoi bit je achu dam he lo de he tunia kanam mi te ho en chamna inei diu iti hoi cham dei lo na ka sei hi poi chamna di ta ka dei ji achu chamna lem ho ahin ke lem po te ka ti he tu ni chun Bible in Zechariah say chu chamna di ta kiti chun thudi a hi ngai he to thudi hi lo he tuni in ichipiu hi boinly na ka sei do nom chu a critical questions we should ask na ikido diu ba ka dei sa chu ibham thudo pai mo ta ikido diu ba tunia ka dei sa chu lamkai pipu ho en mel mate to ikicham taw ve atiu mji a chu ikicham jing diu ham lamkai ho o nakit chamu hitam cham nam hitam iti sangen ido diu ba ka dei ho phab men seng ka tem koi ji aga hong ke panham kon galan sim do ham koi ho ham athi ho chu ipiji athiu ham ai lo athi ho chun justice amu hitam ai lo athi ho in sung mi te ho cha longman ke pi hitam ai lo le gale tol za kho ve hin dal ho chu ai na le chiu hitam agamo nong lo hitam ai no nong lo hitam ai lo hitabang gal chu hungum kit dham hitabang ai le ikicham tawe iti chun mi pi yo se nu naw chapang ho ge en chu ki chamna chu a het che no hinam
ai lo le hi chi Chamna ke sei chun koi ho chun aphat chom pi ham tunia hitabang Chamna ke se hoi e ho dam sunga cookie in pi ho ke so ke te ho thing noi me ke te ho MLA ke te ho in aphat chom pi ami pin ke phat chom pi lo he no ne le cha hol na ding ami pi in thi ke tu ding haubung izat isu haubung izat ke hal ha khu izat ke hal ha ham tu ni in no minister mu na dinga thing noi mon so group soi kai na dinga no police on sepa na mat lo na deu no no ma mi pi ho ko ma demand na bol na thei deu wa chu Chamna hitam hilawa hi who benefited this peace agreement ku kinam bite ho in phat chom na ai lo chi ipat ham hilawa hi mi bhabep khenin ain chen na ding le namzu mang de judas karat nam pi judas karat ho ding a phat chom na hin asum bo mu le ain chen o ke sim na hi tune in igel du kanop sa chum our women children churches village minority victim hi cho zo se chun Chamna amu hinam a hi poi ka so pite ho hi chi thu do hin ka lung thim asu kha ya tu nya chi ka hin se anga chana ka se do nan chum ipiham tele political peace versus human peace thilni het khandinga ka dei sa poimo ta chum political Chamna ki ti le mi hem ki ka ki Chamna ki ti hi ki bangnai sai lo he hi chi chuni pham political peace akiti teng le have the leader reach to an agreement tunia ai ho Chamna hi political agreement nong hello cho ku ki te na thumu sa chu ki pide hitan ut ki pide hitan territorial council ki pide hitan ti ji at Chamna hello pi cho al human peace can the family of the dead live with dignities athiam mang ho zo se ho chan tunia hi thuta le Chamna na ne hitam hilawa hi Chamna di ta chung ipiham tele kilhe na umding ki khel na umding ki tha ki man ta lo ding mi khat la ni na phat chom pi ta lo ding in mi jo se ding a Chamna nam ding ino no ma sum la pai ki hol theina le kha sim theina pathian ho khom theina I ho bung cheu I jot khom theu ba I khusung cheu jot khom theu le chon Chamna di ta den tunia Chamna ki te hoi Chamna hem illusion ki zo na Chamna hi ti ka sei do no me agup chan na ka sei do nom chu Christian perspective in pathian ho te he je bin tunin ka sei do nom chu Christian khat hi na a chum ipiham Chamna chu Bible Matthew bunga na changku na sei chum Chamna bol ho chu nun no ma hi wa hi ipizam telam ho chu pathin cha ki ti di wa hi Chamnai de ve pathian ho te hem ne tunia hi meilei sanama hi ho ho Hindu pathian ho to hin iki ho thei zo wa pathian ho ho Christian kuki Christian le naga Christian ho ki cham thei lo hi cho ne no bam ipiza naga ho jong ping tha lo kuki ong ping tha lo tam ta Christian hi ji uchula pathian ho di ta hi lo ji uchula hi chun Christian perspective I say ting hale Naga and Kuki Christians are fail. They are not, it will be a shame to be called even Christians. Chichu tu ni in bottom line ka say do nom khat a hi ka lung thema ka po nat ma ma he ipizinam tu chung hang boi chun naga pasal ho ka kovin Kuki pasal ho ka kovin tau khomu te ka tele nom lo hi we do justice and to loving kindness and walk humbly with God. Tichu Bible day sa chui phamdele justice plus mercy, mercy plus humanity equal to a foundation for genuine peace. Tichu justice plus mercy, mercy plus humanity, a foundation for genuine peace. Tichu here chu thudi ki ngai lut na mi him kho sa na chom ting ale chom na di tam de tichu tu ni in ka so pite ho asagi channa ka sei lo nom chum tu ni in
the most important message nam mi miteho ko ma ka thuwa nam le ka sei do nom chu tu ni in ka nam mi miteho ko ma ka he sa nom pen ta chu le tu ni kan sei do nom pen ta chu hi chi he na he we should neither glorify while not cynicals rejected peace e ho en galing nei hui ke thangat piu wa ai la chamna chu apha poi tina a ka sei hi poi ki tha ki mat galang ki sai ding chu I welcome mu na hi a hin la sei do no mu chu a thi ho amang ho ina mu gan thi na hi sumil po hi te celebrate reconciliation but do not erase history now chamna chu ki pa pi ve hin la gen the in thu now thu sim ho hi mang thei ta lo de him we accept peace we demand justice now part chi sai gen thei thu ho 93 kum la ya gen thei thu now chamna lo wa anai ki me do lo wa chamna ja chu tua hung su do ken hi chula dunia gal jong hi anai ki me do lo hi chu ki thoi bet go hi ya chu hung bo do ki ding hi chung ding chu ki tho nom ta lo chu mi tham ho mi pi hoi na hi a chu chi chu ka sei no no me hin khot chibai ki bol tu a email ma te to chibai ki bol tu a ga ki koi tu a hi chi chun chamna di ta apu do hi poi chamna di ta chu ipi hi dam chamna I ti ting ha le stop trust justice reconciliation restoration ngai ne hi chachan stop inga du chi pham de killing actually should stop ki tha to na ki nga ngai ne what is truth truth hi ting le ipiham what was happened should be acknowledged thil ho e ki tha to de ki man hong choi het jing ngai ne justice ki ti ting le victim receive justice hinam a thio ma ho chun a chung thu di ta ki tan hinam ti ne reconciliation ki chamkit da chui pham de le email ma te ho to ichan khom thei kit ngai chula ipi ti le tu nya chu ki cheng khom thei lo wa chamna me ki ti ong na hi thei lo hi hi chun hi tabang ho het divin kanom na hem tun in ka so pi te ho chamna ki ti chu lamkai ho ki khut san jeng se a hi poi chamna ki ti chu a hi ting le athite amangte anu apa ke than ho acha mang ho acha thi ho zo se amo zo se kom ge ang chu chi chamna chu lut nga na he aji chu lamkai ho en chamna sui a kai jing jong le athi ho amangte ho chun he phala we he ne phala we he e cho ji a chu chamna di ta chu thei ding a hi pu na he e chun ai lo tu nia chamnai se mu chu en chang hung thei na dinga phaya len na len do thei na dinga ai lo le thaw hung thei na dinga hi chu chu cham na hi lo he cease fire bo he na he e ha deu chum ai lo le mla hon minister la mu na thei dinga ai lo le bjp congress ticket mu na thei dinga chi chu cham na he lo he tun in ikil hem jeng bin thing noi mi ho en ei mi o a ha na tha deu pi ala so de bin hi che pa tha de he capital punishment ki pe de te in de lo hal ho i ho bung hal la ho i nui pa than ho ka tha de te ngam lo ho chu na zau cha lo thit ba na ke mu ngai cham na di ta ki ti chu I pi ham thudi truth justice a hi ngai reconciliation am ngai ne he chun tu ni a kanam mi te ho ko ma ka sei do nom pen ta chu tu ni a Lamkai ho akikoi to ta win ai lo le chibai akibol to ta win phaya leiding ikichu ta win a hi bangin chamna ampoi hi chun pa cha ikipi to wa thilpi ikipi to wa pon ikisilpi to chun chamna hi pon chamna di ta amna dinga chu hitabang gal jong nung kit ta loading mel ma yong nei kit ta loading a solution khat amma sanga chamna di ta amlo hi ti chu tu ni ke ma Dr. T Haokip men kanam mi te ko ma ki zol hap na le thu di lo wa hin ki hem ta po hui te adi le ata chu hol hui tin nam pi cham hat na chu
di ta dal khom ta hite ti a ka se he tu nya kan se nom anangai zo se ho pathen phat thei bu halang kanam pumpi pathenin Israel te pui bangin ei pui taw han ka ke pai